taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf, ara ġej. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Xraqda di, eksew. Kont qed tistennini? Sibtlek ta' ktib u l-lum tal-ġen, għax li malma mara tal-qadi l-lum manni xaġla. Ara xandi, param ktib għal-bravi u l-imqarbin, ġifri jekk kien bravu jew brava jew naqam qareb, ma jimpurtax. Daw poeziji ta' u l-ewwel waħda jisima in-numri. L-isbaħ numru, in-numru wieħed, dejjem dritt. U qatt mu rieqet. Hemm ukoll in-numru 2, qisu papra bla għajnejn. Kemmu ħelu n-numru 3, jgħidli biex qatt ma ninkwieta. Numru 4, inħobbuk, mamul biss minn 3 skuk. Numru 5 zaqqu kbira, kiel il-pizza wara l-ftira. Numru 6 naqra tont, qisu ħuta minn tal-font. Ejdli ftit. Joġbok is-7, jew aħjar imur jinħeba. Numru 8 żewġ qaqiet fuq xuxin bil-kwiet bla ġliet. Anki d-9 wisq maħbub, qisu s-6 bil-maqlub. Kont se ninsa n-numru xejn? Inti lifli. Ma nafx fejn. Issa għandi oħra li jisima mill-pitazz waqawli ara x'ġieli ġralek hekk. Mill-pitazz waqgħu litri tal-kliem kollu li kont ktibt. Dar iqsamtu ħanfittixhom, anqas waħda biss ma sibt. Mill-pitazz waqgħu lin-numri tal-mitsomma li kont ħdimt. Laqqas ħaq l-istudju kollu u s-sijat li domt biex fimt. Qatt tinfittex id-dar kollha, sa fittix taħt it-tapit, anka fil-karozza tommi mort infittex taħt is-sit. Ili nfittex minn dalgħodu, imma sissa ma sib xejn. Ma nafx kif se ngħid it-teacher x'in l-iskola mmur 2. Mela dik ħatem minni x'ħin ngħidilha din l-aħbar. Dik żgur se taħseb li qed nikdeb u tibatni lura d-dar. Kultant laqqas jiena ma nemmen, laqqas waħda ma huma l-art. Tejġi l-kelb u bela jom li, jew irmewhom ġol iskart. Illi strejna xi sfortuna x'biċċa ġrat li x'waħda din, żgur li ħadd ma ħajem minni. Se ninbat mal-imqarbin. M'hemmx tagħmel. Nerġa' nibda hekk bħal ħmar. Jekk xi ħadd minnkom isibhom iċempilli waħda d-dar. Għandi oħra, ġieli ġrat li jien jisimha kastik. Il-papa kastigani tal-li l-homework ma miltux. Qalli, illum ħatibqa' ġewwa u l-ballun ma toħorġux. Mort bkejt pikja fuq is-sodda. Forsi jitħassarni ftit. Ħsibt li forsi jerġa' jdurlu malli jixba' jisma' l-qrit. Imma l-xejn qatt nibki u neqret, il-papa laqqas ta' każ. Tant domt nibki, tant domt neqret, laqabdit newġieħ ta' ras. U l-aħħar waħda jisimha in-nemla. Taħt it-taraċ kien hemm nemla. Tirfisix! Ma rfistix! Ħatta d-dar fis-salott u bdiet tott. Imbagħad tlajna fuq il-bejt għax bdiet tgħid tant li ħadet ras missieri. U dak tafu x'jiġifieri? Jiġifieri li l-missieri tella tomlu, qabżi tomlu. U bekk ħadta fuq il-bejt. X'kont se ngħid? Kif insejt? Iva, qed niftakar. Dik in-nemla bdiet tiftaħar li fuq dara ġarret ħmara alla volja kemm iċkejkna dik li msejkna. Din in-nemla qisha ġemla għax fuq dara għandha ħodba tajba biex iġġorr il-kodba. Timxi tikka, dritta qisha stikka, wiċċa veru kien jispikka imma tgħid daqs tellerita ftit fuq omma ftit fuq sita, meta marru fuq il-ġita, meta marru sa ma waslu dik it-tarġa. Tant qed tgħid li sturdejt. Għandi rasi qed tuġani u nixtieqa tiżgurani illi llejla x'int tkun ħdejja toqgħod kwieta, toqgħod sikta ma tgħid xejn.
Laqas xejn, xejn li xejn, xejn u xejn, xejn xejn u xejn, xejn. ġaġiet? Mandin nas. Mustanna